on the job. Ndi kwenda kumuyozayoza okuba first learner. Nti ki ebintu engeri yabigemyemu gakaali kuba gap era gaino oba eraga nti waire tiyali kubwa deputy okusooka okukopa n'okumasteringa ebintu bwe bitambula. Asoboire okugema emirimu ni deputy we nga tuli kutambula nga buli bintu biri kulimwa wabala bills meka de tubisiisa buli lwayo wake tujja mu closing session financial year egabaawo okusomera abana Uganda amateeka ameka getu bisiza motions meka dikoleibwa questions for oral answer bibuuzibwa ebigema ku bantu biriki twaitotola nti speed yetulumukireku eragala nti ebisera tuli kubikozesa bulungi kubanga eri omutuuka mwaira mwalandula ngaye obuuza outputs bimaka byemutuuseeko nga bitono so nenda kukoba nti gakaali kulaga bunafu gakaali kulaga kusoomozebwa ensonga yo yogere ku like ya honabozaake twena tuli background so tuvaamu nenda abali kuwuliriza mu nkotinge ku kino buli mubaana mwana aba ni weaknesses de ni strength de ai munaife abantu batukira ati tumukonkumisa omukono mu kibya oba commissioner oba yalake engeri yali yebisaamu mateeka eriyo ni lwetu bangano kumpe wano wabo oli ku moderating wano ai we yagana oloko yeti Muwuma ni woli kwogera ona Brown onyi aswankula kazindalo chikoze ngaiwe oli kutya mamuntebe yo kutulungamya ngomukubiriza wa parliament ye ya wano tuli kubisamu amaiso custodian wa rules of procedure yes wano ku program that is it so tukano we under you okoti muna pose ngamu so kawetegereze kino ndi suppose yokugonda ni parliament bwetambula eriyo wanchaza kubanulala olenga ali kuswankula mkanti be ngata ali kwenda bwe mpina kanti okabulamu kubanga parliament yetu tibwetambula parliament is about kuwuliriza endowooza ya mwino wazimbira okwo oba wagisalaku ntigano ko kino ni kino aiti kuswankula kazindalo mwende gema bagana bitoji oba ng'obulamu n'ekigambo kya honorable oba oli ku kisule ekitiibwa ekyo oba oli kufuuka horrible not honorable but horrible bombi busooka nagundi ndala ayi makulu gandawulo so memba munaife eneeyisa oba yalanga akola ki ayina ekibulaku so okutuka okumukati commissioner ni bakama baife ova ku speaker mu hierarchy abantu abeera ku ba boss baife mu parliament ni ba commissioner na recruiting abakozi ba parliament na basasula omusaala na guiding administration we yantambwire na determininga biki parliament direction kiyeno kuteekega nawe obake niwe owandi bayi mukama ife kyokumenderako kabiri ko likuba avole ekitibwa kya gondiki kyali kituukana ekyo kyakolebwa okay ekyo kujja nti mukoti engeri yetu limu appeal in fact because omusango bagwa appealinga tienda kujja ino merits na demerits da nsonga dino kiba subjudice obo likulumba mbera ya koti so ndogera kukumbali mbali okay na bilekaawo mwibanga etali lyawala wabona kabiri akakikobye kali kunonereza engeri yavola mubaka mwine mu mateeka twatamu mbere koleti nzali mbanje Kagoma kata se demands nkobere ku mwami Brandon nti muna nja kuba kwewuwo eriyo twaye tuli kujja okuziika betaye butangala buwangala butangala nakubira hona Brandon nti muna eriyo mufali yewuwo yali chairman wairozirayo sawa dino ikiriza twayagana yatuka kena gemye ile kyalo nga sawa yomfuse ona Brandon nifuse ona Kataliroyi kubanga matwaliti gange ayinaja kuzika muntu na amateka get cover nawo omusango bali kunoneza ku munaifa kabiri mulalo oyo bweyatuka yajja ekyotera rakai bweyatuka rakai yavolo mubaka wayo ya mwisa ya munasa kyasuika abakyala benda ko kwekitibwa kyebalina okubako nakyo ne byatuka kabiri mu parliament kabiri byona kumpi bubefuke abakyala bajja kulayo tinga against mbakono so ensonga Donald mukaji kwa disciplinary okay so kyasigala ngebyo nayo na speaker ayenda buli kintu kitambukiza mu rules bene de twekolera akawairo kakoba gobako na koloti gobako obose kino kibe kiti so buli kitu litambulako kiba kiri mu rules of procedure edigaita go nawadi kuma omukulu
Mateka ago ni Speaker wa Parliament. Nganga kuja Honorable Brandon. Yeah. Akasera akaliwe ensonga ya Honorable Zake ni Honorable Kinyamatama waliwe ensonga ya ba missing people. Iranga opposition yali kumwando ino okuleta embere no kujogerwa ku Parliament. Ngirabule bakola bati bakoba mutu abantu baife abavunizibwa. Kikobebwa nti Yellow Brigade yatayogwa nagamba ku nsonga eya ababaka ababuzibwawo. Honorable Brandon mu Kagoma eyo, because Kagoma is urban, tulina said ya Buwenge Town Council is very active, is an active town for the time jenjitegereireku. Eriyo kwa abantu bewawulira ku nti babuzibwawo yo watu kam Parliament wesirikira wadema kwogera ku nti muna minister wa internal affairs negaita ku Mathias Mpuga, leader of opposition n'abaka opposition to demanding abantu bano lwaki timwaba wa attention giba deserving abo bakoba nti SADN eri mbuyinza mubaire so reluctant okuresponding a question ey'abantu abuzibwawo era mu ebya Kinyamatama bakoba nti yali ngeri ya kudivertinga attention y'abataka. Okusokera yala Honorable wana akobye nti boba Honorable what you call website Honorable we ntinze Brandon ni bombo ne sati yangene ya jembe yivaire ine Honorable we tomalaga iwa kusula ku busuli ni jine no jembe yivaire ine Honorable nibe mbandi kwayuya era ne jena baire ngandi kutabala ni mulwani dan I was behaving in a Honorable way. Okay. So eri ekintu kyokola nga kifumiriza institution onzo kwa nensonga ntu fango jigemye bubi at Mogani ONBS ate yasomere St. Gonzaga isomere ery'obukatuliki isomere ery'obukristo kino be yandi kikoze ayo Honorable Muwuma ainonoireyo. First of all nkwena okwemera credit eyigwanga lina lyonna okukobera abantu nti government yaife n'ekibiina kya NRM ni government jenogera mu Parliament titwemereranga ku masimbalaala twawagira ebikolo ebityobola eddembe ly'obuntu. Tubaire ku forefront nga government ni Parliament okuboneka nti kugira buli kimu kikosa eddembe ly'abuntu. Morgan kino kikoze tutya tulina akakiiko kalamba akalondoola eddembe ly'obuntu mu Parliament kuliko abakaifu ab'NRM n'ababaka b'opposition. Tulina akakiiko kebeeta ak'obwenkanya equal opportunity kwenti amanze tulina ku ababaka ba NRM n'opportunity bino tubitawo okwenda okukuuma eddembe ly'obuntu. Chifu omuntu okwemera ntu nakati ababaka ba NRM babetibogera tubisiise ebintu kamala mu Parliament yomu butwemerera tulyemera kandi nze Mugani ndi wa NUP oba member wa Parliament. Era ensonga eno tudibisanga ababaka ba Parliament. So tikituufu twalina ku nsonga y'emwani twabano ku nsonga y'eitaka tubaire ku nsonga kamala bwe twali tukubisa eiteka ery'ebisiyazi twentwena twayemerera walala ery'eiteka lyalinga omuzungu bakuba nti ibugumu okuva wantu temwayemerera walala ku iteka pressure tidi kyotegeza kandi twayemerera walala. Recently Honorable Kyagulanyi came out and was asked, he said ababaka ba NUP abalonda in favor of iteka eryo twidi bulungi nti banji kuba omwami Museveni abakozesa anti nze obuzibu tiri wa NUP ate mwami Kyagulanyi nti mubaka Parliament nikwogera kuba baka but is a former member of Parliament maybe aid we bitambula anti abakola amateeka tiba afoma nifo tuliwo tolika nakemba nti gwoliwo Mogani gwaliwo buti eno Parliament ya 11th neriwo tukiconsulting abafoma abaliwo n'abakola ki bona bwe baliwo bakola amateeka gaibwe so kino ky'influence and effort ojiri rendaringa useless actually was the effort kubanga byali kwogera ku bintu bimugemaako. He doesn't have legislative mandate but he has influence kuba baka abava mu kibiina kye influence tekola mateeka. Okay. Obuteso kuba ni influence nti ni wosoma mu lulimi watabuka ayo totwala abantu mu igulu okujja ko omuntu ko mu igulu kitegeeza bu Kristo bwe. How do you believe? How strong and how much do you attribute? Saba ni influence ebyo bibere tutujja kulya December duzo olwebalaza dadange na mwandu wa kubusiya
wale iranga alina amaani yali afumba malwa buti nga beesolozaamu esente d'ennyama bwe beesolozaamu baagula ente ajja n'omugulu ajja n'omutwe ajja n'ebyenda buti aye bwe muba mu association edo musobola okwekubiriza buti statement yali akodaida akwekubiriza kubanga aza legislative ki mandate eza kyajja kwogera kijje kwansa ddi yabyogeranga wale so bwe twabiseiteke tubisisa n'amateeka mangi aga oil marketing bingi bills kama so obere ku point nti mwalemba muchemba tosobola kwemera ndi wa DP tina ku behavinga we exercise mandate tukole emirimu gyaife nga bwe girambikibwa mu constitution kubanga twena tugema wa Qur'ani wa Bible zakani ndikulayira okukuuma constitution eno mukama Katonda mberera so olivumirira right honorable Mathias Mpuga byabeera akola ngo withdrawing abaka kuba nti bwe babanda reports dali slow kuletebwa so yakanti abuti banange nza kyakola timu yange tufulume bafuluma olwo kayibe irolundi kayiba afuluma nze ndi whip ndi government whip in parliament yes Mpuga abaire chief whip mu opposition the mustays dog whipping oba whipping nkisogowaze ntya nkitentya mulimi lwango lwebuwenge kusiya okukuma ndi mu kumi era n'obuvunanyizibwa okubakuma ababaka baife ba NRM nti nkubira ku Muwuma na mukuba nti honorable oliwa waliwo kino lumu kabunambiro ya taking off time ya asoma ya situka ya kyanukula boba mukukumakoma okosa obukodyo kamala ate okwekandayiga mu mateeka kiri valid era kikirizibwa ayi wekandayize wamala wakola ki kubanga nze bonkoba wano nti Morgan nkwekandayize ku film program yo ninja ninemera once kunizamu nindeta abantu mwide mbako lwaki mvire mu studio bateekwa okumanya ensonga enfulumya muki mu studio society yene empagira etinze kai kuba kubira buleretu so abantu baidako ate baba tulikwekanda egeri efoto ekanda iga diplomatically nenzo okusirikana akulingira ngani kwekanda iga so bamanga amfulumya butaleta results kubanga bwenkola jebenda oba bojebekirizamu yaibugumu abantu okubanga bawulira kijja mu maiso eyo tinkola oyi ni mu Uganda obuzibu tulina nti politics babyebufuzi bifuuse byanfuna bitambula speed nti olaida kubeka Kagoma eyo oba ab'Ekigulu eyo batubi ayi nga yali kuida kulingirira ki butike ife tuli bandawulo ona mu mako byanu kino kitanda kya kusatu nze kino n'ekisooka ayi nalina ebisanda bibiri oba bisatu nga ndi wakuliya ngoli byali byanfuna ngolina kunyamuka buti abantu owundi bw'abamu n'ekyo benda kwentayisinga nawulira kule eriye yali kwekadakade Kagoma era ndikwenda tubi ndikwenda kwesimba wa mubuzano oli kwesimba waliwa odi information ya constituency no yaida ole yakuvuma ainga tali ku according respect ekitundu kyaida kyanga yali kulingirira ki kubitawo ife tuli ku service so ababako bambubekanda igize bavaayo ndako ekyokubonerako honorable Segirinya n'omugole waife sewanyana eya mazo kwandulu na kolwaide nansa natu abeyo nga tulikulia mu bifi bwe bali babagemye chairperson wa human rights awo ndi kuiza kubire bali koba mwami Foxy yayimirwa kwa report yali akaina kutuka agati bana ifa akatrikirizagana nabyo tuli kufulumamu bwe bafulumamu okwikirira amadala nga imwe abama ule muli amuli kubagema bavala ni t-shirt buti nkobera yo okufulumamu uko nga ife tulikuulya report noja ku madala kiri kuyamba kyo omubaka gwe nabonangayo yali Midad Segona na Malende pakera buto ya negotiation n'amateeka babaka bana ife bava muki so buti bano baida kufuluma yo kwembo balikola bali kwetega era abo ine byabayiremu nti buti bakyusiisa already abetega obukalamu bafune obunanzo eriyo bana ife baswire era nze ndikubamu mbaye nkali kikoyaho na Muwuma nkamukoberano kai mubanivu
wedu ebintu byonna tujja mu regional balance nti ife wano edinda manje eri basu tulina omubaka ate nga be deputy whip go basire bale taza obwa caucus bano bana Muwuma banonda olina li appointed nibawuna enkeera nibansula bantu kati ni Brandon Musoga gwe tubaire naye yenka ayo bona bo byajire nti manje eri era nabaire ndikubona ka video naba nabantu nga bali kuocha ekifanyi ky'omuntu ndifa abasoga imuntu bochicha kubanga mwatukoze bubi so olusu wabawo invent mu parliament edibawo twakola administratively aiti kitegeeza nti abe NRM tusirike titulikuwa idembe na mwaganya ogwa okutyobola idembe ly'obuntu twemerera walala tulina obukyukira n'obukyuko nga enkobe kuliko aba opposition twaba kuna abe NRM so kitufu era ife tubakoba ndi buti tunabahwera wa report Morgan wano ndi mulina administration muba n'enkiiko nti olukiiko bali tusaba report je tubawere mu mistiru oba ku katikati oba mu bala nga bateeka okwira mu parliament nti mwire mukole legislation element okolebwa tusobola okuteesa era ensonga yedda ntuba report kaba ida teri kubulamu kino ekirungi right honorable speaker yakata ekyo kyangu ino kansindike reports mu kakiiko akakiiko akamu katona namba nti nkatyamaku n'obukiiko bulobundi so tulikusaba nti tuvenga buli saawa okukola ebyakatemba oluwo obululu nti tubeewo nti abantu baida kunsaba accountability lwakubanga bambo ine nti nemere nakwanga n'ekintu ekyo bwe kinaawo kuyiyakandi kunaabamu ku station eyindi yakabati ako kaweire mulinda akandi episode twekola akabadi kali kaweire ngaye tulinde ki akandi so ngai FNRM teach tufun tusirika tukola ife ni tulina ibanda Kagoma eriyo emyaka 5 eriyo babuzibwawo kwafuna ku listi simponta nda kuwaira nje Kagoma twafuna yo ku listi so and so katufu yabandika ku listi na kuwerezaako katufu nkali kubona ku listi eyo kubanga mbaire nja nakubuza but you know there are so many procedures that tubitamu nga bali ku petitioning nga abalimi b'ebikado Luzi bebaleta ki bebaleta petition era petition ni issues ziri mu committee tujja kwongera discussing so Kagoma twaliyo aya abantu abamyola blackmail na activism aida kwemeka nti if abantu ate sebe kyendo kyobuuza omubaka parliament yayemerera yakuba ati bwemba tulikogera ku human rights tulemme kulowooza nti biteekwa kuba mu Buganda ngate byetolera ku muntu atya mulala kale baleino Honorable Brandon ayogeire kucha kunchuka chuka kandi kubamu abatamatire gwasalibwa mu bifebi byagabenwa mu opposition yeyo wanoni manjeri yabiwandiseku it is open letter tibiri ate nikwendo be client yabwandise kutufumintirize yako complaining ku regional yakobye wano manjeri ndikwenda quotinga bigambo bye yavireyo yakoba nti namukobye nti sinyabo buti party efuse etya yakoba ati it's only Baganda in big positions bigambo bya hono ebiwandise ku mukutogulu kwa antu nga bisatu kitegeeza nti kyamuvire ku mutima era yava yakoba nti ebijja mu maiso mu kibiina yena alibonera mu kamoli so kiraga nti embeera etewejire abandi tibamativu ku byabeero uno Muwuma Kigulu ya Maserengeta era eri muku that urban side and what ate igangeyo tuwenenga ekukubira eri abantu abavaayo nadala ekibiina ky'NUP n'omukulembeze wakyo abayikubita abayiwa ku nguudo so kitegeeza nti abagizi bangi wafuna ku olukalala olwababuzibwawo waluti amaku one nenda koba nti zena kandogere kukubya abayirewo werazi ni musada wa maniyo mbaga na wakambutiva wano kati yogere ku maniyo rembona ngase no tuli performing bulungi mulikola bulungi aye nabonake saka eriyo namba yeba mutayiremu eyandi baireke temusobesa kola bulungi I can make a comment that team yange so nibine byofuzi we wawo tuli ba yero
aye neru yebiferu ibyo tutegerezayo kubanga ebibiina biliyo timisano bwegitambula timu dino kwediba nenda kwebaza oyitibwa Mathias Mpuga abaire lop olw'okuuma ekitibwa kya lop ekitibwa okuba leader of opposition nkozeeku niba leader of opposition nakola kuniona Boweni Kiza ona Ndala ona Bogengala Tigo ona Rebu Wafulo Gutu Philip I think nabo mu opposition yena likum house aye nenda koba nti Mathias alazo omutindo nti anonereza asoma ajja okwogera ku kintu nga yes alikogera from a point of knowledge tagwa bugwe ekyokwini oba kodumira opposition is about engagement. Okay. Nenda kumuyozayoza nti batandikira okudimandinga abaana ababaire basibe kiki bali mu 10 ono babaire mu kwekalakasa abano n'abakoze kino ajira okuva mu ntebe nga bali kwogera ku bali around 18 ayo okusinza ku nsonga edo mwe kwerinda dozi najjo okuliranga ati n'abandi kuba wabona report yasembayo lopono ya presenting yangati we have information we have knowledge nti ona aligano sabandi babanonya ngaye bayidi so government weri ntivunazo bwayo okulondola ku nsonga abandi kabakabanonezaako so tamu yebereya kutolayo bali mu makomera ti kuongerayo because niwoba ewange kyali kuku eriyo muganda wange yali mu yero ino irake yena atumbiza ino yero sawa yakola ki yajuka yaja memyufu aye abana eri abana beyawaganga mujje wano tuje wano ekikwe kweto ekyagema etyo gebagema abana kabiri abazayi bawe balumukira wa Muwuma otuyambi oti abana bife bakole ki baveyo ekyo kyampe kyokwegera gemba mu bataka ntero bakanti banange ndi omuntu ayende emirembe omwani abaka ali mu nopuye ali mu FDC ali mu NRM nenda akole kyasande kusawa entufu akole kitamute mukume na mateeka ayi nibyo kuwaga abana b'abantu bana mu PK tuje tukoye speed yazoganya tu geba tufunza leka nkusesegano nga batu niyo ire butinga bote mu studio amayi nagasoko okukoba ni Muwuma ni Brando ni babagemye bajokogera kusa Grace nga speaker wa parliament yeno nga yaba bili basosokola ki okwogera ku nige batunwa ne batwala sawa no ku CPS beba soka kino kyona kankole nti okwati munige kweri isoba no bafulume basoka ki ifwe nawe iwo kuwaga abana babayino bana tuje mu kwekalakasa tuje mu kwocyangudo oba toli